Yes, nibyo ubu tuvugana hongeye kubaha igitangaza gikomeye cyane. M23 yongeye kugaragaza neza ko amazi atakiri yandi. Igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB, nibyo wabyumvishe neza, ni igisoda cy'u Burundi FDNB cyongeye gusohora inkuru mbi cyane, ariko kandi ni inkuru kitashatse kugenera itangazamakuru, ariko hagaragaye ikintu gikomeye cyane cyamaze kuba kuri izi ngabo. Benshi bavuga neza ko ari ikindi gikuba cyamaze gucika, bakita 24 Samati, igisasu kinini cyane benshi bita Satani kabiri, nicyo bivuga ko M23 yamaze kurasa mu Kivunge, ndetse ahari haherereye kampu y'ingabo z'u Burundi, aha ni ku butaka bwa leta ya Kongo. Ibi rero biraza gushyira mu kaga gakomeye cyane ibarura ry'imibare y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa muri iki gitero ntabwo riratangira, gusa amakuru avuga neza ko ari abasirikare benshi cyane, kuko bigoye kubamenya bitewe nuko n'abari bari hafi aho bose birukanse bashwiragiye. Kumenya bapfuye, kumenya bahunze biragoye cyane, ariko ni inkuru yamaze gusuka ko M23 yamaze guha isomo rikomeye cyane izi ngabo z'abarundi. Niki gitumye izi ngabo z'abarundi zikorwaho iyi operasiyo ikomeye kuri uru rwego mu gihe zari zitaritegura, mu gihe zari zikigera kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse baje gutanga umusada ku bahasanzwe? Ibi byose turabigarukaho, turabifite imbere yacu muri aya makuru, ndetse ndakubwira ikintu gise kiba gikomeye cyane Kinshasa mu gihe izi ngabo z'abarundi hakurya Bujumbura na Gitega naho bisa naho bitaboroheye na gatoya. Ndanakujyana ahitwa Masisi. Ni iki kiri kuba Masisi kiri gutuma ingabo za M23 zihigisha uruhindu FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ukomeje kugenda ukora ibikorwa bisa naho ari ibikorwa by'ubwiyahuzi ku baturage, bica ndetse banasahura, banakora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubu tuvugana harabarurwa abasirikare benshi cyane, bivugwa neza ko ari aba FDLR bamaze kwicwa kuva iki cyumweru gitangiye kigiye gutangira. Bivugwa neza ko hari izindi operasiyo karahabutaka, amakuru akemeza neza ko FDLR iri guhigwa bukware nanone ahitwa Fizi. Ubu tuvugana operasiyo ziranyuranyuranamo, amasasu ni menshi, bisa naho M23 iri gusheringanaho n'ingabo za leta ya Kongo, abawazarendo, abarundi. Ibintu birakomeye cyane, ndakubwira izi nkuru zose ndazifite hano, ni inkuru zigezweho ziri kuvuga umutekano, politiki ndetse na diplomasi. Reka twinjire kuri iyi nkuru y'ikintu gisa naho kinyuze mu ngabo z'abarundi neza neza kikahuranya abasirikare benshi cyane mu gisoda cy'abarundi. Bivugwa ko bari bazanywe aribo baje kongera imbaraga basanzwe kuri uru rugamba. Ubu ngubu ese bari hehe ko ibyabo bisa naho byamaze kugenda biba agaterera nzamba? Ubu tuvugana ni amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko M23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiwusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. M23 imeze nko gukubitisha inkuba neza neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe M23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki M23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe M23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba, bagafatwa
ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda M23 ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi, atari uko itabishoboye ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitukirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga. Aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba, ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Hakaba hamaze kwemezwa ibyo gucamo Kongo ibice bibiri. Nibyo wabyumvishe neza, Kivu Republique ubu tuvugana ishobora kuba igiye kuronshingwa mu gihe gito cyane nk'uko bamwe babyemeza. Itariki yamenyekanye, bamwe bamaze igihe kinini bavuga ko M23 n'ubundi yasaga niyamaze gushinga leta yigenga, ariko haburaga ibijyanye no kubahiriza isa naho ari imipaka ndetse no kubahiriza byinshi cyane mu bijyanye n'ibigenga ibihugu, kuko hagaragaye inzego z'ibanze ndetse n'ibindi bigaragaza neza ko M23 yamaze gushinga ikimeze nka leta, ahubwo itegereje kubona ibyangombwa bigira leta yigenga maze hagakurikizwa amategeko yubahiriza ubusugire bw'ibihugu ndetse n'imipaka. Kuri ubu ngubu ibimenyetso byamaze kugaragara. M23 nyuma yo kukizeho imishahara y'igipolisi ndetse n'abasirikare bayo, M23 kuri ubu niyemerera neza ko bahembwa mu madolari bitandukanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare bamaze kugenda bemera neza ko bo bitwara nka leta, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo nacyo ibice gikontorora kigomba kubiyobora nka leta ya Kongo, ariko bo bakitwa Kivu Republique. Ibi kandi byagiye byemezwa n'inama zagiye ziba za hato na hato ndetse n'abanyamabanga bakuru bashinzwe amahoro ku isi bagiye bemeza ko M23 ibice yamaze kwigarurira isa naho yagaruyemo ituze n'amahoro. Ibyo benshi bemeza neza ko igisigaye ari ukuza gukurikiza ibisabwa maze hakaza gukorwa icyitwa balkanization. Urugiye kera ruhinyuza intwari. Tshisekedi ibi ntabwo yifuzaga kubyumva ndetse no kumva ko hari process ziri gukorwa ntabwo byamugwaga neza. Kuri ubu bimaze kuba confirmed ko M23 noneho yaba yamaze kubona zimwe mu mpapuro ziyemerera kuba yatumira abashinzwe imipaka ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu, bakaza kwemeza ibi bice ndetse bikemezwa nka leta yigenga.
ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ibisa naho ari abayobozi b'iki gice, gusa bamwe ntago baremezwa nk'uko biri kugenda binugwanugwa. Bamwe bati ese General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Makenga niwe uza kuyobora iki gihugu cyangwa se Kivu Republic. Abandi bati ese ni Bertrand Bisimwa umuyobozi wa M23, ese uyu mutwe wa M23 uzashyiraho leta ya gisirikare maze uyoborwe n'inzego za gisirikare nyine harimo General Makenga. Ibi byose biri kuvugwa, dore ko hari n'abari kuvugwa neza ko uyu mugabo Joseph Kabila wahoze uyobora igihugu cya leta ya Kongo uherereye mu mujyi wa Goma, bivugwa ko nawe ari umwe mu baharaniye kubohora abaturage bo muri ibi bice, nawe ashobora kuba ari umwe mu bahabwa amahirwe kuko asigaye akorana na M23 nk'umwe mu babaye muri politike y'iki gihugu. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda havugwa byinshi, ariko icy'ukuri nuko M23 ibice yari imaze iminsi irwanamo, ndakubwira ibice nko ku misozi ya Biragiza ndetse ubu tuvugana ibice bitandukanye nka Rumbishi, Numbi ndetse na Shaji. Ubu tuvugana hose M23 impamvu yahakuyemo igitaraganya, benshi baravuga neza ko ari ukwirinda ibitero bishobora kuyigabwaho igihe icyo ari cyo cyose yaba yamaze kuba ikora iyi leta. Benshi baremeza neza ko iki ari gisa no gutsindwa ku nshuro ya gatatu. Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, abajyanama bakuru ndetse bagira iyi leta ya Kinshasa inama, ndetse binemezwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bagiye bagira inama Tshisekedi yo gukomeza kwinangira ntiyemera ibiganiro by'amahoro, nyamara bikaza kurangira bimuviriyemo ibintu we atatekerezaga. Ubu tuvugana rero benshi bamaze kuvuga neza ko iyi leta izaba ihana imbibi n'ibihugu birimo igihugu cya Kongo nyine isanzwe, DRC ndetse igihugu cy'Ubugande, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania binyuze hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ibintu rero bikemeza neza ko iyi leta mu gihe iza ko yamaze kwemezwa ari imwe muri leta muri Afurika zaba zifite ubutaka butari buto kandi bwuzuyemo ibijyanye n'agaciro gakomeye cyane. Benshi bemeza neza ko kandi iki gihugu cya Kivu Republic gishobora kuza kugira iterambere ryihuse cyane bitewe n'uko M23 igerageza kwihutisha iterambere ndetse ikagaragaza umurava ifitiye aba baturage. Ibikorwa by'iterambere byo byaratangiye, amazi, amashanyarazi n'imihanda, amashuri bigeze henshi kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko nta mpaka, ndetse na Tshisekedi niba koko akunda abaturage bo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko bamwe bo muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, yakabaye abaha amahoro. Nyamara benshi barasobanura neza ko abaturage biganjemo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batuye za Masisi ndetse n'ibindi bice bitandukanye bo bishimiye M23 kuko imwe mu mihanda gendwa ndetse imihanda ikoreshwa n'aba baturage yaba mu bucuruzi ndetse n'ubundi buryo bwa deplacement imyinshi. Ubwo iyi leta ya Tshisekedi yafatwaga nkaho yagendaga ikandamiza abaturage batuye muri Kivu zombi, nta kimwe yigeze ikoraho muri manda zose, ndetse imyaka yari ibaye myinshi cyane. Gusa kuri ubu ngubu bemeza neza ko aho M23 yigaruriye ibice bitandukanye, by'umwihariko ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ubu tuvugana imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo byatangiye gukorwa ndetse bigeze kure. Iby'abaturage bavuga neza ko nabo bari kugenda bava mu bwigunge. Nyamara Tshisekedi we siko yemona, akomeje kuvuga neza ko igihugu cye kiri gushimutwa, agakomeza kugenda ahamagara imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nyamara benshi bamaze kumenya neza ko Tshisekedi ari umwe mu bagiye bahemukira ibiganiro by'amahoro, ntibize kugenda byubahirizwa. Kugeza kuri ubu M23 isa naho yamaze kugenda ihabwa ijambo, niko twabyita. Ubu tuvugana rero haravugwa ibisa naho ari ibya nyuma birimo biragenda biratunganywa. Ariko kandi ku murongo wa telefone perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bivugwa neza ko yongeye guhamagara perezida w'igihugu cya Kongo amugira inama ku buryo yakitwara mu kugira ngo aburizemo uyu mugambi. Nyamara benshi bemeza neza ko amazi aze kugenda arenga inkombe. Amakuru yemeza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi cyo gikomeje kugenda kigorwa ndetse kikaba gikomeje gukubitirwa ahareba inzega. Ubu tuvuga n'iki gisirikare cy'u Burundi, amakuru aragaragaza neza ko cyamaze gutsindirwa mu bice bigera kuri bitatu, ariko ambushi yo bamaze kugwamo niyo imaze kubabaza izi ngabo z'u Burundi, kugeza ubwo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo na n'ubu noneho kera kabaye zagerageje kuza kwinyera mu isunzu ngo zirebe ko zabohora
izi ngabo z'u Burundi ubu tuvugana imirwanire akomeye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo barimo bararasana ubutitsa, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyamenyereye gufashwa n'indege zo mu kirere, kuri ubu zikaba zidahari ngo zibaze kubafasha, bisa naho nabo biza kurangira barekuye maze M23 n'ubundi gakomeza kubadivansingana bakora withdraw. Ubu tuvugana amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha ku butaka bwa leta ya Kongo aremeza neza ko mu bice bitandukanye yari umunsi wa kane M23 isa naho itsinda, abasirikare ba leta ya Kongo n'abarundi bagasubira inyuma bakirukanka, abandi bakaza gupfa, abandi bagafatwa miri ku rugamba twirwaneho. MRDP ingabo z'abanyamurenge nazo zamaze gushyiraho ikimeze nkaho ari uruziga ruzengurutse igice cya Minembwe, nta wakongera kuhamenera mwababa wazarendo bamaze igihe barigabije amatungo hano ndetse bakomeza kugenda bahagaba ibitero bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero inkuru ziremeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa naho kiri gutsindwa, ariko kandi izi ambushi zikomeje kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi. Benshi baravuga neza ko amakuru y'ingabo z'u Burundi yamaze kujya hanze menshi, ibyo bapanga biragaragara, itumanaho ryabo akenshi bivugwa neza ko rishobora kuba ryarinjiriwe, kuko buri kimwe bapanze muvoma yabo yose M23 iri kuba yamaze kuyivumbura. Ibi rero bikaza kugenda bibananiza, bibashyiraho igitutu gikomeye cyane cyo guhindura itumanaho, cyo guhindura uburyo bw'imirwanire n'imipangire y'urugamba. Ibi rero mu kubihindura mu gihe umwanzi agusumbirije nabyo ngo bikaza kuba ikibazo cyane, kuko M23 yo ntishaka guhagarara, ishaka no kongera gutekereza icyo gusubira inyuma. Ibice bitandukanye ubu tuvugana birimo biraberamo imirwano karahabutaka, ndetse biragaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kugenda gisubiza ingabo inyuma ngo barebe uko bakisuganya, ariko kandi ni nabyo biri kuba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho irimo irakubita itababarira aba basore b'abanyamurenge nyuma yo gufata uduce tunini cyane, barimo baragaragara basirimba bishimira intsinzi bamaze kubona, mu gihe abarundi bo barimo birukanka bawumungana ndetse bisa naho bayubagurika cyane muri ibi bice. N'amakuru nanone akomeje kugenda avuga neza ko M23 yamaze kwinjirira uduce dutandukanye, ndetse yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko umujyi wa Uvira nawo yamaze kuwugota. Inama zimaze iminsi zikorwa, nanone inama z'igitaraganya zibera mu ibanga rikomeye cyane, bisa nkaho M23 uyu mujyi wa Uvira yamaze kuwupangira, ndetse yamaze kugaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uyu mujyi ugomba kuyisubira mu maboko, mu gihe abarinda uyu mujyi kuvuga ingabo z'abarundi ziwurimo kugeza kuri ubu zo zisa naho zidafite garanti yo kuwugumamo. Ubu tuvugana inzira zabaye nyabagendwa nyuma y'uko harashize igihe kinini cyane ingabo za leta ya Kongo wazarendo n'abarundi barashyize amabariyeri mu bice biturukamo abaturage b'abanyamurenge, ndetse n'ibice bituruka mu bice M23 yafashe byari byarashyizwe nko muri karantine, imihanda yarashyizwemo amabariyeri, bisa nkaho guhahira n'abaturage bo mu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice bituruka ibifasha abaturage bo mwabira bice bisa naho bidashoboka. Aya mabariyeri yamaze gukurwaho, ibisa nkaho ubugenderanire bwongeye kuba, abaturage barishimye cyane, ariko kandi nanone igisirikare cya leta ya Kongo gifite ubwoba ko M23 n'ubutasi bwayo barimo barinjirira muri abaturage, barimo barakora muvoma nyinshi cyane, bahaha abandi bacuruza, bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko amakuru yabo ari buze kugenda ajya hanze ku buryo bworoheye. Iki gisirikare cya M23 gisa n'icyamaze kubinjiramo kugeza kuri ubu ngubu. Igisirikare cya M23 noneho kiri gusya kitanzitse, nta mbabazi nta mpuhwe. Ni naho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze gufatikanya nyine na twirwaneho nk'uko basanzwe bakorana, hamaze kugaragara ikimeze nkaho ari intsinzi ikomeye cyane ya M23. Iyi ntsinzi ariko akenshi yakorewe ku gisoda cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri biri kubabaho nabo bisa naho ari ibintu bari kugira ko ari filime neza neza, nyuma y'uko batunguriwe mu kampu ya gisirikare bakaza kuraswaho amabombe.
Nanone bisa nk'aho aba basirikare ibiri kubaho bigoye no kubyakira kuko bongeye gutungurwa cyane, bongera kuraswaho ku buryo bukomeye cyane n'intare za Sarambwe M23. Nta mpuhwe na ntoya ntabe na nkeya irimo iragenda igiririza ingabo z'u Burundi. Ubu tuvuga n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kuba nk'aho kigorwa. M23 yongeye kubasheringa ndetse isa naho yabagose ku buryo bukomeye cyane, aho byagaragaye ko abasirikare b'u Burundi bongeye kwirukanka amasigamana bagashwiragira mu misozi, aho byabagoye cyane kuko abaturage nabo baba bataboroheye cyane. Ibyaje gutuma bamwe bafata umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare baza gushyiramo imyenda ya gisivile, ariko n'ubundi ntago byabahiriye kuko hagaragaye abaturage bari kubirukankana babavugiriza induru. Ibisa nkaho n'abaturage bamaze kumva filozofi ya M23 ko bafatikanya nayo muri iyi mirwano ndetse no gutanga amakuru n'ibintu abaturage bari kumva cyane. Ibi byose biraba mu bice ingabo z'abarundi zahawe ngo arizo zikomeza kugenda zihadivansinga, ariko ubu zikoze wizidoro ndetse na nabi cyane. Abarundi bahasize ibikoresho biremereye cyane byifashishwaga nk'uko amakuru abitangaza. Abarundi kandi bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeye ngenderwaho muri uru rugamba. Abarundi kandi izi ntwaro batakaje bivugwa ko arizo M23 ubu noneho yatangiye kugenda ibarashisha ibintu bica intege mu gisirikare. Iyo umwanzi yamaze kugufata akagufatana ibice ndetse n'intwaro zawe, byarangira agatangira kubariza kurashisha, bigaragara ko watsinzwe ndetse nta kiba gisigaye. Ibi rero nibyo biri kuba kuri iki gisoda cy'u Burundi. Mu by'ukuri no kubyumva ku ngabo z'u Burundi bisa naho ari ibintu biri kubababaza cyane. M23 iri kumenya amakuru ku buryo bworoshye. M23 yamaze kugaragaza neza ko ubutasi bwayo binyuze no mu basirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa kuri uru rugamba buri mu kazi cyane, ndetse barimo baragaragaza imbaraga zidasanzwe. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kikagerageza kuba cyakora amadefense atandukanye, ariko bikarangira bibaye imfabusa. Abasirikare b'u Burundi bafashwe benshi baremeza neza ko aribo bari kumena amabanga akomeye cyane y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bivugwa neza ko na M23 ubutasi bwayo burimo burakora cyane, ibigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyanabaye nk'impinduka, kuko aba Barundi ntabwo byari bisanzwe ko bongera kwirukanka amasigamana. Ubusanzwe babaga bari ku rugamba bahangana ku mirongo y'imbere, wenda wazarendo bakaza kwirukanka, wenda ingabo za leta ya Kongo nazo zikaza kunanirwa, zabona urugamba rugeze ahashyushye zikirukanka. Ariko Abarundi nabo byababayeho rwose ibintu byongeye kugaragaza igisebo ndetse n'intsinzwi ikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi birukanse bakwiriye imishwaro, ari naho hari guhera imvugo. Benshi bavuga neza ko ubu tuvugana ingabo z'Abarundi bari bakwiye gufata umwanzuro bakazikura muri uru rugamba. Bisa naho ingabo z'u Burundi zananiwe cyane. Reka twigire mu mujyi wa Bukavu ahongeye gucakirirwa abatasi. Bivugwa neza ko ari abatasi b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse bafatikanya n'Abarundi, kuko hari amakuru u Burundi ngo bwari bukeneye kugira ngo buze gufata umwanzuro wo gutera uyu mujyi wa Bukavu. Ariko benshi bakibaza aho ubu Burundi bwatera Bukavu bunyuze mu gihe ibice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Bukavu bifitwe na M23, kugeza ubwo n'ibice nabo bari bifitiye bamaze no kubyamburwa kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana reka manze nkubwire inkuru igezweho aka kanya, amaze kuvuga ko ahitwa Gatoyi intare za Sarambwe zamaze kongera kuhasubira. Nimara kukubwira uko izi ntare za Sarambwe zasubiye aha Gatoyi, ndajya nakubwira ibyizi impfu z'abasirikare b'Abarundi bagaragaye ahangaha Irundu. Amakuru atugera haravuga neza ko igisirikare cya M23 Alliance Fleuve Congo uze kumva intare za Sarambwe bamaze kumanukana intwaro zikomeye cyane, ndetse bamaze kugera ahitwa Gatoyi. Ibi rero biraza gushyira ku gitutu gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakikije ibi bice. Nk'uko bigaragara agahinda ni kose, ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igitutu, ubwoba ni bwose. Abarundi bo basa naho n'ubundi uru rugamba batakirushoboye kuko basa n'abamaze kunanirwa. Ariko kandi ahangaha Gatoyi M23 kugira ngo iyafate habanje kubera imirwano ikomeye cyane, ariko bitewe n'uko intare za Sarambwe zahahoze zaharwaniye zikaza kuharigura bitewe n'ibiganiro by'amahoro byarimo bisabwa, ndetse bikarangira Tshisekedi akomeje kwangiza ibi biganiro. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zagarutse mu bintu byazo.
ikibazo. Abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bongeye kwirukanka amasigamana, ibintu birakomeye cyane. Ntabwo ndi butinde gatoyi kuko inkuru zaho nibwo zigisohoka kimara gufatwa, ahubwo turakomeza kuzitohoza. Reka twigire Irundu neza mu bice bikikije igice cya Minembwe, neza tujye no mu bice bitandukanye bya Mikenke. Ubu tuvugana ahitwa Irundu hamaze kugaragara imirambo y'igisirikare cy'Abarundi nyuma yo guhangana ku buryo bukomeye cyane na M23 mu mirwano karahabutaka, aho abasirikare ba M23 bongeye gufata ibintu babishyira ku rundi rwego. Imirwano ikoresheje ibikoresho karahabutaka ndetse gusekurana nta mpuhwe. Imirwano imaze kubera aha Irundu imaze guhitana ingabo z'Abarundi na FARDC nyinshi cyane. Uyu wari umunsi wa gatatu imirwano idahagarara. Aba basirikare bivugwa neza ko bagaragaye, ariko kandi nyuma yo kurwana urugamba rukomeye cyane bivugwa neza ko imyenda yabo bakimara kugwa kuri urugamba Abawazalendo bayibakuyemo ngo bakayirukankana. Bivugwa ko ari ibintu biteye agahinda. Abasirikare bagaragaye bambaye utwenda tw'imbere gusa, imyenda y'igisirikare cy'u Burundi bisa nk'Abawazalendo nayo bo bagiye kujya bayambara, kuko Abawazalendo nta mpuzankano bagira. Bambara ibyo babonye, uwambaye bote, uwambaye bodaboda, uwambaye imyenda abonye bitewe naho ayikuye. Abambaye imyenda ya civile biterwa nuko Abawazalendo bari kwiba mu bice bari kwibamo, ibyo bibye nibyo bambara. Kuri ubu rero babonye ingabo z'Abarundi zimaze gupfa nyuma y'uko M23 na twirwano bari bamaze guhanganira muri ibi bice, bafata umwanzuro wo kubakuramo iyi myenda barayirukankana. N'agahinda gakomeye cyane, ingabo z'u Burundi zongeye guseba. Ibisa nkaho perezida w'iki gihugu cy'u Burundi akwiye kugira icyo akora kugira ngo izi ngabo ze zive kuri ubu butaka. Nanone kandi ndakubwira neza ko ahitwa Gakenke ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutanga impuruza kivuga neza ko cyatakarije abasirikare. Ibyahise bivugwa ko umwe mu bajenerali bakomeye cyane, Umutoni wa Kinshasa, uyu yari inshuti magara ya Tshisekedi, yamaze kugenda akatirwa ndetse agashinjwa ibyaha bikomeye cyane, birimo ibyo kuba yaragiye atanga amakuru mu basirikare ba M23 ndetse bagakorana ngo umunsi ku munsi. Ni ibintu benshi bavuga neza ko bisa naho ari amatakira ngo uyu nubwo yakicwa ubutasi bwa M23, benshi bemeza neza ko butazabura amakuru nk'uko amakuru agenda ajya hanze umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero ahangaha rero Gakenke nakubwira ko ibintu byakomeye cyane, ari nako nkubwira neza ko igisirikare cya M23 kirimo kiresurana ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za leta ya Kongo. Nakubwiye ibiri kubera gatoyi, nkubwira neza ko ibindi bice hitwa Bihonde ndetse na Kiziba amakompora aracyavuza ubuhana y'amasaha. Ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze kugorwa n'urugamba, kuko Abarundi bari bazanywe ari bashya. Amakuru yemeza neza ko bazanywe ku munsi w'ejo bamaze nabo kumera nk'aho bakubiswe n'inkuba neza nk'uko biri kugenda bigaragara. Aba Barundi inkuru zivuga neza ko bagowe n'urugamba, ariko ibi bitari bisanzwe ko M23 ifata icyemezo cyo kuza kurekura ibimeze nk'aho ari ibirokete binini cyane, ibikatiusha byari byatezwe mu bice bitandukanye. Abirukanka bageragezaga guhunga, ariko bikaza kurangira baguye mu mitego ikomeye, ibiturika bigahita bibaturikana. M23 imeze nko gukubitisha inkuba neza izi ngabo z'u Burundi ziri muri ibi bice. Mu by'ukuri ni iki cyihishe inyuma y'iyi operasiyo? Amakuru aragaragaza neza ko operasiyo y'igisirikare cy'u Burundi yose yapfubye mu gihe M23 yabatanze gukora ibyo yari yapanze. Aba Barundi bari bazanywe, amakuru aragaragaza ko bari biteguye ndetse bambariye urugamba, bagomba guhita berekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko se kubera iki M23 yaje kubatanga? N'amakuru y'ubutasi yatanzwe M23 ifite uko iri kubona byoroshye amakuru y'ingabo z'u Burundi, bitewe na bamwe mu basirikare barimo ndetse n'abakuru bafashwe kuri uru rugamba mu minsi ishize. Mu cyumweru gishize twababwiye inkuru z'abasirikare b'u Burundi bafashwe ndetse bagacakirirwa kuri uru rugamba bagafatwa ari bazima. Aba bivugwa neza ko aribo bari kugenda bamena
amwe mu mabanga, imikorere ndetse n'imirwanire y'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, maze bikaza korohereza M23 kuba yamenya amakuru ndetse ikaza kugenda ikurura buri kimwe cyose kiri kuvugwa ndetse n'ikiri gupangwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana rero n'agahinda gakomeye cyane, telefone zirimo ziracicikana, ibyombo ntibiva ku gutwi, oda ziri gutangwa zigapfa ubusa. Aba bari kwibaza icyo gukora. Abakamandazi b'ingabo z'u Burundi baherereye hariya ku butaka bwa Kongo bose basa naho bumiwe neza nabo ubwoba bwabatashye, kuko barabizi ko mu bari guhigwa na M23 barimo. Abarundi benshi bati ese izi ngabo zacu zavuye muri uru rugamba ko bisa nkaho zitazarutsinda M23, ko tutigeze tubona yambuka umupaka ngo ize gutera cyangwa se irase ku butaka bw'u Burundi, atari uko itabishoboye ko bifitiye ubushobozi. Ni iki gituma ingabo zacu zitikirira muri uru rugamba igihugu cyacu kitarimo? Aya ni amagambo abarundi bakomeje kwibaza, ariko bisa naho bari kwibaza ibidashoboka ndetse bitagomba guhagarara, kuko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi we yarasizoye, yakomeje guhigira gufasha uwo yita best friend we, ubwo ni perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto utegetse igihugu cya leta ya Kongo. Ibintu ntabwo byoroshye, ndakubwira none inkuru zigezweho none hazemeza neza ko M23 yongeye kwihanangiriza irasiribanga koko ibisirikare byari byihuje. No kuvuga ko ari FDLR na Wazalendo hariya za Masisi yongeye gusiribanga aba bagize iyi mitwe y'iterabwoba. Ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bakomeje gukorera abaturage bisa naho byamaze kugenda bishyirwaho akadomo. FDLR yatunguwe ku buryo bukomeye cyane na M23 yicanaho umuriro, ibyaje gutuma bivugwa ko hari abandi basirikare ba FDLR bongeye gupfa habaguye muri iyi mirwano hano Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero ahitwa Fizi ho ibintu birakomeye cyane, operasiyo zirimo zirakoragwa, ubuhuha burimo buravugwa, ariko kandi hari kuvugwa igisa naho ari ugusheringana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 angaha muri territoire ya Fizi. Bisa naho imirwano yahimukiye M23 mirafungura inzira zose ndetse igenda isa niyongera kugota ibice by'ingenzi ku gisirikare cya leta ya Kongo. Ibuka inkuru zagiye zivugwa, ingabo za Tanzania kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarahaje n'ubundi, ariko biza kurangira Samia Suluhu asanze atagomba kwivanga muri imirwano, ariko benshi bakavuga neza ko byatewe nuko ingabo ze nazo ziri mu zari zaracakiriwe ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, ndetse by'umwihariko mu mujyi wa Uvira naho hagaragaye ingabo nyinshi za Tanzania, ariko nyinshi zagiye zigabwaho ibitero. Muribuka inkundura yo gufata umujyi wa Goma, ahangaha hari habereye ibitendo bikomeye cyane n'ingabo za Tanzania zari ziri mu zabuze inzira, zabuze aho zinyura, ndetse ibintu byari bikomeye cyane. Biza kurangira Madamu Samia Suluhu, perezida w'igihugu cya Tanzania, afashe umwanzuro wo kuvuga ko nta ngabo za Tanzania zigomba kongera kuba zibarizwa kuri ubutaka bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo FARDC ko kigomba kubaga kikifashwa, bamwe bakanabihuza n'ibihano bivugwa ko Tanzania yagombaga guhita ifatirwa igitaraganya. Ubu tuvugana rero ibintu bisa naho byongeye kwisubiramo. Abasirikare bivuga neza ko bari benshi cyane mu mato ya gisirikare. Amakuru akagaragaza neza ko harimo abamarine bari babacungiye umutekano, ariko n'izindi ngabo zirwanira ku butaka ziri mu mato manini cyane ara ya gisirikare ndetse n'andi ya gisivili acungiwe umutekano. Abasirikare bivuga neza ko barenga 200,000. Aba ni abasirikare b'igihugu cya Tanzania bari baje kongera gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibibaye ndetse bisa naho aba basirikare bakubiswe n'inkuba nk'uko bigenda bigaragazwa. Ubu tuvuga n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'izi ngabo za Tanzania bose ntabwo bazi uko byagenze. Uribaza ngo bigenze bite ku buryo aba basirikare baza gutungurwa ku buryo bukomeye cyane batariregurupa nyuma y'uko bari bamaze kuva mu mato, amwe yamaze no kugenda asubirayo, ariko aba basirikare bakaza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Bivugwa neza ko ari M23 yabikoze. Ni iki kibanyuzemo ku buryo abasirikare barenga 60 bahita bahasiga ubuzima ku buryo butunguranye.
N'amakuru yemeza neza ko na n'ubu amasasu akivuga, ariko bisa naho operasiyo yamaze kurangira ndetse yagenze neza. Aba basirikare nubwo bakomeza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bamaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Amakuru aravuga neza ko 23 mu gukurura amakuru anyuze mu butasi bwayo ikaza kumenya ko hari abasirikare b'igisirikare cya Tanzania bari buze kwambuka kandi bakambukira ahangaha ku mwaro w'ikiyaga cya Tanganyika nk'uko byari bisanzwe bikorwa. 23 yaje gukora ibishoboka byose ikaza kubona ukuntu iza kuba ifite force abasirikare bayo hafi ahangaha, ndetse biganjemo abatambaye iniforme za gisirikare izo arizo zose, kuko bisa naho hari ibice bidakontororwa na 23 n'ubundi nk'uko bigaragara. Aba bagiye bigize nk'inyeshyamba, bigize abantu batagaragara cyane nk'abasirikare, ariko izi ngabo z'igisirikare cya Tanzania mu gihe zari zitariregurupa zamaze kwambutsa ibikoresho imizigo, bategereje amakamyo agiye kuza kubipakira ndetse andagatwara aba basirikare 23 niba ariyo kuko nk'uko byagiye bitangazwa, yatangiye igenda ibamishaho amasasu menshi cyane. Aba basirikare bivugwa neza ko bamwe bahise bihutira kujya mu mato yarakiraho kugira ngo bagerageze guhunga, abandi bagerageza kurasana na 23. Ibyaje gutuma igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kiza kuhagera, bisa naho 23 isubiye inyuma, ariko yari imaze kubahashya ku buryo bukomeye cyane. Benshi bavuga neza ko aba basirikare basa n'abafite ikimeze nk'ihahamuka, bashobora kudahita berekezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se mu birindiro bari bazamwemo, ndetse bisa naho bamwe bamaze no gushya ubwoba. Hari abahise basubira hakurya, ndetse bigaragara neza ko ari ubwoba n'igihunga gikomeye cyane nyuma y'uko amasasu yari amaje kuvuga ari menshi cyane. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibintu bisa naho ari ibibombe bikiri guturikira muri ibi bice, ariko ikigaragara nuko abasirikare ba 23 batakigaragara muri ibi bice, ndetse aba kubatandukanya n'abaturage bitewe nuko iyi operasiyo yakoze. Benshi bavuga neza ko bisa naho bigoye. Operasiyo yakoreshejwe ubwenge budasanzwe, ariko kandi kaza gukorwa ku muvuduko nanone udasanzwe, kugira ngo nihaza kubaho n'ikimeze nk'aho ari ubutabazi cyangwa se ubufasha bushobora kuza guhabwa izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi, zize kuba ziza gutabara nyine izi ngabo za Tanzania, bize kuba ariko hamaze gukorwa operasiyo ndetse yanarangira. Nako byagenze rero, abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bagerageje kuza gutabara, basanze n'ubundi ntare za Sarambwe zamaze gukubura, uretse ko n'ingabo za Tanzania zari zagerageje kwirwana, ariko ntibyabujije gutakaza abasirikare benshi cyane, kuko n'ubundi bisa naho ari igitero cyari kibatunguye ndetse cyanabateye ubwoba bukomeye cyane. Ni ukuvuga ko 23 ibice byinshi cyane irimo iragenda ikurura amakuru yo kumenya uko abasirikare bashobora kuza gutanga umusada, bashobora kuza ndetse naho bashobora guca. Nuko 23 igahita ibatega ambushi zikomeye cyane. Ibi biherutse kuba ku basoda b'u Burundi bari bambutse bari mu makamyo ya gisirikare, ndetse nabo barashweho urufaya kugeza ubwo amakamyo agera kuri 2 yanahiye agakongoka. Abasirikare benshi cyane bakaza kuva muri aya makamyo bakirukanka amasigamana, ndetse ndagasubira inyuma yinjirira ku mupaka wa Kavimvira asubira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho ari ingamba nshya 23 isa naho yafashe mu guhangana n'izi ngabo zikomeje kugenda zisukwa kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu turakomeza kumenya byinshi cyane mu biza kuvugwa. Samia Suluhu araza kongera gutangaza iki mu gihe yarazanye izi ngabo ku butaka bwa Kongo bwihishwa? N'amakuru yemeje neza ko intwaro z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo zari ziherereye ahangaha ku butaka bwa Kongo, neza hafi n'umujyi wa Uvira, hari ububiko bukomeye bw'intwaro zavagamo izerekeza Irundu, Mikenke, Gakenke n'utundi duce dutandukanye bari kugabamo ibitero, ndetse bivugwa neza ko intwaro nkeya zari zapanzwe koherezwa mu bice bya Mitamba nazo zafatiranywe zigahita zitwikwana n'izi mu gihe zari zitaroherezwa. Ibi byose biragira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba ku butaka
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje guhangana ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bigaragara, ndetse na koalisiyo ikomeye cyane y'aba basirikare. Ubu tuvugana harasa n'ahari ubwira kabiri icuraburindi rikomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutaretse n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyuma y'itwikwa ry'intwaro zirimo tanka z'intambara, ibi bimodoka binini by'intambara bya burende nk'uko bamwe mu byita, hakazamo intwaro ziremereye cyane, imodoka z'intambara zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Ibi bimodoka biba bifite ikimeze nk'agatanka hejuru kirekura amakompora aremereye cyane, ibi nabyo byatwitswe. Imbunda zirimo za 12 ndetse na K47, intwaro nyinshi cyane zamaze gutwikirwa ahangaha nyuma y'igitero gikomeye cyane. 23 ifatikanyije na twirwanaho bamaze kwerekeza ku birindiro cyangwa se ku bubiko bw'ingabo bw'intwaro z'ingabo za leta ya Kongo, maze biza kurangira zibaye umuyonga. Ubu tuvugana haravugwa ikimeze nk'ikubitwa ry'inkuba mu gisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Kongo. Ubu bubiko bw'intwaro busa naho bwari bufashe runini, ariko se biraza kugenda gute? Biraza kwegekwa kurinde ko ibintu bibaye bibi cyane. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi ndetse nabo bafatikanya basa n'abamaze kwikorera amaboko bikoreye amaboko. mu bigenze gute? Nuko ibyo bari kwifashisha mu rugamba bisa naho byamaze kuba byamaze gutwikwa, uretse intwaro nkeya nazo ziganjemo intoya abasirikare bari ku burinzi bari bafite mbere yuko uru rugamba ruza kuba, ndetse bivugwa neza ko abari bari ku mirongo y'imbere ku rugamba intwaro bari bafite arizo zonyine aba basirikare basigaranye, zidashobora no guhangana nibura n'amasaha 3 ku rugamba. Ibi biraha amahirwe ndetse avantage ikomeye cyane ku gisirikare cya M23 ikomeje kugenda yesurana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta ya Kongo na koalisiyo yose izifasha. Ubu tuvugana abawazarendo bo basa naho batakiri kubarizwa muri imirwano ku mbunda zabo za AK47. Ubu tuvugana bamaze kwigerera mu bice bisa naho ari ibice bitabarizwa mu imirwano, niho bari kugenda bahangana n'abaturage bashaka kubasahura. Abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo nabo ko basa n'abariye karungu. Biraza kugenda bite? Wazarendo zirabaho gute ko ziri gukubitwa ndetse zigakubitwa nabi cyane? Hari n'ahagaragaye abawazarendo bamaze kwamburwa intwaro n'abaturage. Ibintu bivugwa neza ko abawazarendo ubusinzi n'ubujura bwabo nabyo ntabwo biri buze gutuma babasha kuba mu baturage. Ibi rero birasobanura ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusa naho gihangamurwa ku buryo bukomeye cyane. Benshi bakemeza neza ko ibi bitero byose u Burundi burimo buroherwaho, ndetse izi ngabo z'u Burundi zirimo zirakubitirwa kuri ubutaka. Bisa naho hari ibintu byapanzwe na M23 ko byari bizwi neza ko abarundi bazashyira imbaraga zikomeye mu kurimbura Mikenke na Minembwe, ariko ibibabayeho nabo basa naho banyuzwemo neza. Ibintu birakomeye cyane. Ku murongo wa telefone abarundi bavuganye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru gikorera ku butaka bwa Kongo, bavuze ko babajwe ku buryo bukomeye cyane n'ibihombo igihugu cyabo kiri kujyamo bitewe n'umukuru w'igihugu. Bo nibo bakomeza kugenda babyegekaho kugeza kuri ubu nta kigiye guhinduka. Abarundi barakomeza kubabarira kuri ubutaka, ndavuga izi ngabo z'u Burundi zaje kurwana, naho M23 na twirwano bakomeje kurwana ku burenganzira bw'abanyamurenge n'abandi bakomeje kugenda ababohorwa. Nk'uko bisanzwe mu mipangire ndetse n'imitegurire y'urugamba, igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora ibishoboka byose ngo kize kugenda gifatikanya n'izi ngabo z'abarundi. Uko bari bapanze urugamba, bari bashyize imbere abakomando badasanzwe bagenda babafasha guca inzira ndetse no gukura inkomyi ibyabitambika mu nzira byose, ariko ibi rero ntabwo byaje kubagendera neza kuko igisirikare cy'intare za Sarambwe cyari cyamaje gukurura
amakuru ko aba basirikare bari buze kunyura muri uyu muhanda wa Puezero niba ugeramo bakadeviya bakaza kugerageza kunyura mu gice bivugwa neza ko ari igice cyerekeza mu ishyamba rya Mikenke, akaba ariho baza gufatira amawayiza ya nyuma bitewe n'uko babonye umwanzi, bagahita bazamuka berekeza ku munara wa Minembwe, ndetse aho bivugwa neza ko ariho bari guhita bamenera bamurekura amakompora aremereye cyane. Muri uyu muhanda bagerageza kwinjira muri iri shyamba M23 yari yamaze kubatega mbushi, ariko yaje kubareka bamara kwinjira mu ishyamba neza, aho bivugwa neza ko bari bamaze no gutanga komande ku bari inyuma ko bamaze kwinjira bagomba kwinjira ndetse bakigira imbere nk'uko byari byamaze kugenda bitangazwa, nyamara ntabwo bibagendekeye neza. Ni iki kinyuze muri aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo ibi bize gusangwa abarundi n'ingabo za leta ya Kongo baguye muri ambushi? Igisirikare cya M23 cyabaretse bakimara kugera mu bimeze nkaho ari amatwari ya M23 na twirwaneho, ni ukuvuga ko bari baramaze kurenga umurongo utukura. M23 itangira kubarasi baturutse imbere ndetse baturutse mu mbavu. Abaturukaga inyuma ntabwo bose bagombaga kubona uko basubira inyuma, byahise bimera nkaho bicitsemo kabiri, maze abari hagati basigara ari ingabo z'abarundi. Nuko M23 irabacucuma amasasu menshi cyane isheringa abo kugerageza kurasa, ahubwo nabo ubwabo bakarasana kuko byasaga naho bigoye kwinyagamburira muri aka gace bari bamaze gushyirwamo. Inkuru itaha ku bari inyuma bari barizwiho kuza gutanga ramforo mu gihe byaba bikomeye, nyamara mu kugerageza kuza gutabara uko bageragezaga kurasa barasaga ahubwo bakarasa muri bagenzi babo kuko bari bamaze gushyirwa hagati. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakaza abasirikare benshi muri ibi bice, kugeza ubwo benshi bemeza neza ko ubu tuvugana amarira ari yose. Ahangaha habaye nko mu kuzimu neza neza. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyakiriye ubutumwa butari bwiza bushobora kuza gutuma aba barundi bashobora kuza kwikura muri iyi mirwano mu buryo butunguranye cyane. Benshi bakavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ntacyo cyaba gisigaranye. Ubu tuvugana ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano bisa naho bidasanzwe, kuko abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza urwego rw'imirwanire rudasanzwe. Ubu tuvugana hamaze kumvikana ibisa naho ari ibiri guturika biremereye cyane, kuko benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugaragaza urwego ruri hasi, mu gihe abarundi bo bamaze kwisanga bamaze kugwa mu mitego isa naho ari imitego yari yabatezwe. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gisa naho mu gihe cyaba kidafite izi ngabo z'abarundi bishobora kukigora cyane, kandi byamaze kugaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arasobanurira iki abagaba b'ingabo ndetse n'abandi bo mu nzego za gisirikare na Minisiteri y'Ingabo yamusabye gukora abasirikare ku butaka bwa Kongo, ahubwo akavunira ibiti mu matwi agakomeza kugenda abongera, ibikomeje kugenda bimugiraho ingaruka. Biravugwa neza ko inama y'igitaraganya yamaze gutegurwa neza mwa biriya bice bivugwa neza ko ari ibya Gitega, aho Minisiteri y'Ingabo abayoboye iyi minisiteri ndetse n'izindi nzego za gisirikare bamaze kubwira perezida w'igihugu cy'u Burundi ko agomba kwitabira ndetse bakaza kugira ikibazo bakemura, kitakemuka bikaza kugenda uko byakagenze, kuko bisa naho bimaze kurengera. Ingabo z'u Burundi zimaze gushirira muri Kongo, mu gihe u Burundi nabwo butorohewe na Red Tabara ikomeje kugenda ikomanga ishaka kugaba ibitero bitandukanye iturutse mu ishyamba rya Kibira. Ubu tuvugana hakomeje kugenda havugwa ibijyanye n'umutekano muke uri kuvuga ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ubu tuvugana Interpol, polisi mpuzamahanga yamaze gukandagira i Kinshasa. Iyi ni ndakumirwa n'amakuru asobanura neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, polisi mpuzamahanga yaba yamaze kumugenza ibyaha byinshi cyane. Bivugwa neza ko ashobora no kuza kwisanga yamaze gutabwa muri yombi. Uyu mugabo arasabwa gusobanura ibintu bigera kuri bitatu: ibyaha by'irobanura ndetse n'ivangura, ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byo gutsembatsemba ubwoko runaka. Ibi byose biri gukorerwa ku Banyamurenge. Ubu tuvugana Mikenke na Minembwe hashize igihe kinini cyane ibitero bitandukanye bibagabwaho, ndetse n'ibitero bisa naho bikoranye imbaraga z'umurenge, ariko kuri ubu noneho muri iyi minsi
bisa neza naho byafashe urundi rwego, aho Tshisekedi yabonye neza ko kwirwanaho kw'abanyamurenge bikomeje kuba bibaha intsinzi, yitabaza mugenzi w'utegetse igihugu cy'u Burundi kugira ngo baze kubatsemba babamare nk'uko amakuru abigaragaza, kandi n'ibimenyetso bigaragaza ibitero bikomeye cyane by'indege ndetse na za kajugujugu, drones ndetse n'ibindi binyura ku butaka, byose bikamije kubarimbura. Ibisi ubwa mbere byari bibaye, ariko kuri ubu ngubu bimaze kuba ndengakamere. Ibitero byagiye bikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda baza Masisi n'ahandi bakicwa ku buryo buteye agahinda ndetse buteye no kuba benshi baravuga neza ko ubu amahanga ari kurebera. Ubu rero bisa naho investigation, iperereza rikomeye cyane n'ubushishozi bwamaze gukorwa n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi. Haje gusangwa abanyamurenge bagomba gutabarwa mu buryo busa naho buziguye, ari nayo mpamvu bamwe bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe iyi kesi itagomba kumucika. Amakuru aratubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana yamaze kuba ari umwe mu bajya ku gitutu gikomeye cyane, nyuma yo kumva ko mugenzi we wanamuhaye diri yo kwinjira muri iyi mikorere yo kwica abanyamurenge, maze akohereza ingabo bakaza kugira ibyo baganira bijyanye n'ubutunzi ndetse n'amabuye y'agaciro n'ibyambuwe aba banyamurenge. Nyuma y'uko hamaze iminsi hasirikira amashusho ku mbuga nkoranyambaga z'abawazarindo ndetse n'abandi bari kwirukankana bimwe mu bikoresho bari basahuye mu banyamurenge hariya za Minembwe birimo na Sentizeri, bivugwa neza ko n'insengero zabo zamaze gusenywa. Agahinda gakomeye cyane k'aba bakecuru n'abasaza ndetse batuye hariya za Minembwe, dore ko abasore babo n'inkumi bo bamaze kugera imbere ku rugamba kugira ngo bahangane n'umwanzi ubatera. Ibi rero byakomeje gutuma abantu benshi bagira amarangamutima bagakomeza gutabaza isi, nyamara isi ntabwo igira inyiturano, isi ntabwo itanga ubutabera. Ariko finaruma habaye iki? Ubu tuvugana Tshisekedi agomba gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'iby'ingabo ze ndetse n'ingabo z'abarundi ziri gukorera aba baturage. Ubu Interpol iraza kuba ibaza byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo Tshisekedi ashinjwa, dore ko n'impapuro zamaze gusohoka zigaragaza raporo ikomeye cyane y'iby'umugabo utegetse igihugu cya Kongo akomeje kugenda akorera aba baturage. Ni agahinda gakomeye cyane ndetse n'ibintu bisa naho bidasanzwe bikomeje kubera kuri aba baturage, aho bakomeje gukorerwa iyicwarubozo ku rwego rudasanzwe. Ubu tuvugana hakomeje kuvugwa umwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse n'aba23, ariko ibi byo nta gishya, ahubwo igitangaje nuko ingabo za leta ya Kongo kuri ubu ngubu zamaze gusa naho zinanirwa nyuma y'uko abarundi bishwe basa naho bamaze guhagarika imirwano by'agateganyo. Ubu tuvugana ibifaru bibiri bya M23 bisa naho ari byo birangije neza ingabo z'abarundi. Umubare w'abamaze gupfa nturamenyekana, gusa imirambo yo ni ibirundo bigaragara hano neza mu birometero 2 gusa werekeza Pwezero nk'uko amakuru abigaragaza. Ese ni iki kibaye ku buryo ingabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Ese ninde wohereje izi ngabo zisa naho zari nshya nyamara bakabikora batazihaye abakamandazi basanzwe bamenyereye uru rugamba? Ariko se barava he ko abenshi nabo bafatiwe kuri uru rugamba? Bisa nk'aho ingabo z'u Burundi noneho ziri gushorwa mu buryo busa naho budasobanutse, mu gihe benshi bavugaga neza ko basize ingabo z'u Burundi ziba zifite korodinateri ndetse n'abashinzwe ibikorwa byabo kuri ubu butaka babayobora, kuko abenshi n'ubwa mbere baba bageze kuri ubu butaka. Gusa itsinda ry'abasirikare riheruka kwinjira ubu bivugwa neza ko ryari hamaze iminsi igera kuri 3 gusa. Aba basirikare ubu tuvugana nta n'uwo kubara inkuru nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yabatunguje sharing ikomeye cyane y'imbunda ziremereye cyane, ibitwaro karabutaka BM24 Combat ndetse n'izindi mbunda za 12 ubu nizo zabashije kwararika izi ngabo z'u Burundi. Ese noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo ze baraza kwemera ko ibingibi byababayeho, baze gufata umwanzuro bemere ko iki gisirikare cyabo cyaza gufata imirambo yabo yandagaye? Benshi bati ibi ntibashobora kubikora kuko ni igisebo gikomeye cyane ku gihugu, ahubwo barakomeza kugenda bazimanganya ibimenyetso. Nubwo bisa naho bigoye wasibanganya ibimenyetso, ariko se iyi mirambo iraza gushyingurwa hehe ko byatangiye kubera ikibazo gikomeye cyane? N'abatambuka mwabira bice bari kubona abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, bikaza kugenda bibatera ubwoba ku buryo bugaragara ko bisa naho
ari ibintu biteye ubwoba. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane basa naho ari bamwe mu batereranyije ingabo z'u Burundi zari nshya, ariko nta mahitamo bari bafite kuko bamaze kumenya neza ko kwerekeza muri ibi bice bya Puezero ndetse bisa naho ari ibintu bigoye cyane. 23 yashyize ibirindiro bikomeye cyane ku buryo kurenga umurongo utukura ubusa n'uwiyahuye ku mashanyarazi. Aba Barundi rero bo bisa nkaho batari bafite amakuru yuzuye, gusa bahawe amakuru y'aho umwanzi aherereye n'ibirometero aherereyemo, maze bapanga urugamba kuko bumvaga neza ko bazanye amaraso mashya muri uru rugamba, ariko ntabwo bibagendekeye neza na gatoya. Mu by'ukuri kuri ubu rero biragaragara neza ko izi ngabo z'u Burundi zaje kwisanga zaguye mu mutego, aho zazengurutswe n'imbunda ziremereye cyane za 23 zirekura amakompura barekura bapfa mu kivunge, bagerageza kwirukanka barekura amasasu yarekurwaga n'imbunda ya 12